maikorirwo magitabania mucemanio wao kuria mwena wa Bomas of Kenya na kuria maikorirwo magikuria ati nigaikorwo na ithurano mwetariki kenda mweri-ini wa Dithemba na ni magukorwo maikuruhania muingi nigetha maikorwo makimatamatia kiama kiu kiao. Ino ni ndumiriri irekereirie mutongoria wa kiama giki na nowe mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto na mwandiki mukaru Evans Malala na kuria magikorirwo makiuga ati UDA icemba gukorwo gitongoria bururi. Mwandiki Chege wa Wanjohi no ina riboti ino makiria. Ni mucemanio wa atongoria kiama kia UDA nyumba-ini ya micemanio ya Bomas guku Nairobi muthenya wa muthi. Harambee! Harambee! Magitongorio ni mutongoria wa kiama kiu Ndagitari William Ruto ni macirireire uthii wa na mbere kiama-ini kiu na riu makierira mitaratara mikinyaniru niguo kurumia makiria muthingi wa kiama kiu guku bururi-ini ari hamwe na ithurano iria ciirigirirwo gutabanio tariki 9 Dithemba ya mwaka uyu ita njira ya kugacirithia utongoria wa kiama. Tunataka tukubaliane vile chama hii ambayo ni chama tumepatiwa kwa heshima kubwa tuweze kuiendesha kwa niaba ya wale vile tunaweza ya kuamua mambo ya uongozi wa chama kutoka ward kwenda constituency. Na niguo gukinyaniria ithurano icio riu icunji ngurani cia gatiba ya kiama kiu ni cimurikitwo na ikarungwo muno makiria ita njira ya kurehe uigananu wa arume na atumia hari utongoria na gutigirira ati uthutukania ni wahukio kiama-ini. The draft proposes to amend the constitution as follows. Sasa msikize vizuri. Number 1, tumesema kwa vile deputy governors wetu riu atongoria a kiama kiu nio matigeirwo mubira mwena wao na njira ya gwitetera kuri muingi niguo magathurwo kuona gutire mutongoria ukaheo utongoria na njira ya ngungo. Na kila mtu hapa ujipange. Hakuna mtu atapatiwa kiti kwa sahani. Kila mtu ataenda kujipanga. Sema Ruto ni rafiki yangu ama Rigiji ni rafiki yangu, hapana. Tafuta urafiki na wanachama huko nyumbani. Kila mtu. Hata mimi nitafuata hao huko nyumbani. Sijui kama tunaelewana. Oho atongoria acio a kiama na makiria a kaunti no mathiete na mbere na kuurio mehotore kwendia kiama kiu matura-ini kuona nio mari na uhoti wa gukinyira muingi na makiria a jumbe a wodi makirirwo kurumbuio makiria wira-ini wao. Mwisho niliwaahidi MCS nitawaona. So mimi nitawaona. Unipatie kama wiki moja ama wiki mbili nitawaita. Pia tunataka tuhakikisha kwamba MCS tuwe na mpango ya pension ya MCS. Makiria Ruto ni akinyiriirie ati ni makagathika mitaratara makiria ya gutigirira ati ni mathondeka thiriti njega ya unyitaniri na ciama iria ingi ciri ngwataniro-ini ya Kenya Kwanza na makiria iria citakuingira kiama-ini kiu, na haha akihoya atongoria a UDA matigathingiririe ciama icio kuingira. Wale tulishirikiana na wao katika uchaguzi huu kama Kenya Kwanza, tunahitaji idhini yenu, tuzungumze na wao, tukubaliane vile tutaenda mbele. Kuna wale wataamua kujiunga na sisi. Kuna wale wengine wataamua vile tutashirikiana na wao. Hatuwezi kama dikteta tuambie hapana. Na wetu hapa wanasema lazima wafanye hii, lazima hapana. Lazima hapana. Andu-ini ha Muthingi TV, ritwa riakwa ni Chege wa Wanjohi. Na tukiri